man for Paul no be no wayama me bon pai say wadanse bi aka no wakoma so de bia nyame nyama yes to them amen Amen. udini baby okase fro na de na awurade ayama wo so mpa first service Ato bigini banedi pato lokate na go ponse uma minindie na ni timi sia de ye ba afi ni ko abdo menye mindie isi ni timi echa wow na do me bompa ya de ma bible say ka obi nyansa ye mi say awurade nyame ama o ka honhom no me bompa say de aka bia nyame nyama o ma wo fira domo enko adomo amen Amen. Tacho ye frame adwo me kasa free ehua. Edi se me de ni mo nante ye. Ya me aye bebre amame. Me pama de djuma na busu. Hallelujah. Hallelujah. Kanse radio ni mo nyam. Me no bompa awurade a Jesus. wase yensa na djuma so ene ye nam so ye bedidi no awurade emma wona oba wo shop onyina omontua woka me bompa sre sika inshira maw nyame ma wa dance foforo amen Amen. praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na die na awurade ayama wo so ba first service Pacho frame adwo me fera na akra na me kate. Ami na man me tifi na me na matifi. Nso ya daroma ne de mitumi na me ka we she ade no nyam. hallelujah hallelujah eche so untimi na to unante na wo tehwe fom anso so insure ya ishira so no o yusu so timi nante me do wo hye awurade nsa me do wo hye yesu mojem nyame kosoa ma wapomoden e wo enkran ho wo yesu demo amen praise God. Hallelujah me pacho udini baby okase free na de na awurade kasa fi akra kase awurade no nyam ami na mana me tifi me na ma enne me kase awurade nansi enne me tumi nantiko ekoba timi awurade asewo. Hallelujah. Because we bomb paima nyankopon afrain say akra ho nyame koso ma wapomoden wo yesu demo amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Me pacho ade anyame ayan me say me na me banyam na ya na me frɛ e de ka kyerɛ mo nyame adom nyame asoɛ na asomde na ni 2 weeks nti me da nyame ase se wa fie me ba. Hallelujah. So perfect service nyankopon asoɛ oba na asomdwe mo amen. Me de ode baby no share densa amen. Amen. Udini baby okase fru na de na awurade ayama Papa pacho ye frame ma adwa me je se bo. Papa de awurade ayama me se person na me dia da ya senya me nyam. de ni nyina hye Me ba wo na what this year na ni start ye ne ya. Na ye be for hospital mo se obesa glass. Papa this year na man glass. Ya ni left no ene na problem ni na wo. Iti one day ene ye no call ye yes na ni so tikasa. Last 2 months na has no call review. Review no. The call yes so na ni so tikasa. Ye ne share engine ni right no kata right na left no o ko hu she. Ya ko ni na glass ena last month the my had a call ye na me do you na ya na wo bom pa ye gusto no ena me ko ne ni tibia mi ga na me ko ne ni last month me my had a call ye me de no call ye de no call ya de no ba ye doctors for na bon si mama yanko ko mo si ye me ba ni na asate eba enka sanka ya ye se fi kasa ya asate when me nyam aba me ba ni hallelujah. Awurade na wahyɛ nyuma papa sɛ me bɔ mpaeɛ de oba n'ani ne hyɛ awurade nsa awurade ma no nkɔkora wɔ yesu demo amen Amen. odin ne baabi a ɔkasa firi na deɛ na awurade ayɛ ama wo Francis, ɔkasa firi fantastic ako. deɛ na awurade ayɛ wo papa Mesdane sumpa first service no. Na ebi a meti na meta mo so. Na hope any ho afi so ka kwa na meti no. Mpa na sa repeat say o nya na de. Na wiki ya me say ame enjani prayer no. Pressure dynamic ni nje. Mesdane ya papa enye adum enye baby. Obi adum baby say me nkotena. hallelujah And I feel so no, and na me move here na so no.
dia fẹ́ mi ama mi ká sọ mi fún mi. Hallelujah. Kenya mi a sọ àwọn ní ọ̀dọ̀ amamu amudi yẹ nyami di ma na ma mi sira mo. Amen. Awurade me de wako a wada ko hyewrade nsa problem no ba mienu anso awurade wasolve de mienu nyina mo me de wo hyewrade nsa Nyankopon koso ama wadanse bosome. Amen. Amen for fufuro. Praise God. Hallelujah. Oba padie ne awurade ayama osompa first service no so. Actually, ni ma be primary. Me friend say ni nda your appointment na uni emompai. Na ni adom uni emompai ko e sak ntini be ni yesi. Hallelujah. Ayo mo ka mo sak visas no. Hallelujah. The bompa ye edi mo hyewrade nsa nyame o de visas na mama no. De aka biara awurade nyama mo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase furu na die na awurade ayama wo so mpa first service. Ntrofene na na ya kase fiti krum. Adi anyame no na mi se me saba ko me dai ni me plan so hie no. De peti so menti ya oni bio creation ni. Hallelujah. We bompa ye de wo hyewrade nsa. Nyame koso mo wapomoden na nyame nsa mo wadanse foforo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Good morning. Good morning. Udini baby So, my friend Amma, because if you bomb so. I'm a rather one in American money or USC. Hallelujah. Hallelujah. Radin Koswa Mounya Miracle Money na bebre. The bomb paya sa wakuma swade ni nyame nyama. Amen. Udini baby okase fru na dia na wo so rade ayama wo so mpa first service. Lepacho, lekasafiki opesiase. Lepacho, wade nyanko pa ma sana me yare. Ni yare pa ndi tsi de nyanko pa mi. Mo. Ni namele mo faso asame yare Yesu di. Hallelujah. Ewurade wa wasa wafra yade no. Yese da na koma so bi ewurade yema no. Onfa dance so mmerɛw. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, Papa, udini baby okase free na dia na awurade ayama. Because free tension kono. Baba na me yare. Na me de tu no se me yare. Na me na pa boy so asame yare. Dan den na e bompa ese. E wan boy won ba empire na be. Na me na so eji free. Hallelujah. Because wa bompa ye se nyame say mo wakoma so dance e bi. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free ma amen na dia na awurade ayama wo so mpa first service. Hallelujah, Papa. Ade na me aya de ebro adwene ntiase so. Epacho me kaza free akmenim kokoden. Na episa me start ya me mo bon kai. Le twade ne hento. Pese nya me ayi matom. Me kosi wa yeto. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Osino twade ana yento. No ne ye chance bompa yi. E wasompa first service so de kosi ho a yeton. Me bompa ye mam. Se awurade koso antwe atofo ma. Amen. Awurade se onsa na adwuma so ena obeshira. Onso obetimi afre eye 0557 000967 ena ya mame fofofo. Praise God. Hello. Udini baby okase flo na dia na awurade benya me ase Papa. Dia ma ya mama na dos. Na men tia for the na me abua. Ya me asa ya dia was super first. I was super first services. Hallelujah. Me bompa ye se awurade ma pomoden no enye kese wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kanti ka udini baby okase free na dia na awurade aye. Lepacho me kasa fi dia kwanta. Dia gwanta papa ahwefo ne tifo. Me fi akra na mbe ye juma wa ha me mesi na te je obo fire. Aya mi tiu. Na onya ko pa hata sori on tun kwandemu. Amen. Ama ni ni me yira conference for. Amen. Amen. The gas pa na rade account no mo bai. Amen. No mo tumi aho no. Amen. Esane. Amen. Ewe Yesu Kristo na zetim. Amen. Le kafa. Amen. Papa me de wo shawrade nsa odua nkwanta 2026 ya me babonye kese wo adwuma no koso a enfri adomo enko adomo
wo Yesu temo. Amen. Udini baby okasa friend na dia na Awurade ayama wo so mba first services so. Enyame ayama me wo so mba services so me say. Na me ne me kunu ntam ye entokwa ne akasa kasa sama anya ntokwa anya bufuo. Me fi se me tie wa asem ya me ne wo de bompa yi. Yankopon na mo so ayen senche ni bebre. Ene de ebufu kura nyi mabufu biem. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa friend na dia na Awurade ayama wo so mba first services so. Me kasa fi se tadu ma se. Awurade nampa do so na Awurade aye ne mu dia ma nkan ka fon na de to no. Mo kasa me fra me na Awurade me ni bi. Wa yira ni ni so ni di ka de sra. Mo no. Awurade ye ma me pe. Se what be man go phone or so. Awurade ma me sha wonsa. Awurade ko so ma dance na koma so ade em. Amen. Udini baby okasa fro na de na Awurade ayama wo so mpa first services so. Efo me fie me ka se ti be wan. Efo na ere ha be pa me nya stroke na se de lanche kra na empo mi na so. Efo no me no na me de bi gu me ho. Awurade adumene eye pa. Hallelujah. Awurade a wahye nyuma papa se no. Awurade ma ya apomode na ewie paye ma ho. Amen. Dia kebe Awurade ma no tunyira. So ntia bofo ma. Amen. Udini baby okase fre na dia na Awurade ayama wo so mpa first service. Amen. So panika Cape Coast. Say America Kenya na as a sister Yareda in Tabesa Hospital. More. Na ade aye afa so ayem. Hallelujah. Ba wo so wo counselors. Ama wo ka che me se me no anchire na nsire. Ehu ni me Awurade dinkunim. Hallelujah. Ese se niam papa me ba ye. Yesi ni timu tre ba ko ache. Na afi so wenye kidin so na papa ne baba ko nya di wiye. Na kidin na wanya no ye do level 3B. But someone fanning to dialysis so. Na member na mama kwantese me meje. Papa na miya ya dele na mi do kunin tese. Me ba wa kwantse na me ye na no favor what na wo de ma ye. Me bibi ku ntiye ba for de wo TV program no so no. Enya for de kese ne ye bo. Na so yi ye me ya kwantse ma ye. E ba me de ku me tiri. Ene ye ku try scan wo enkan ka che wa se wa di ni mo akwa de o fa no so je. It's a woman in penny yaka, and man you pay so for the premium master so. Let me, mum. Papa, you say I didn't work with anyone. Your full carry the do close to 12 o'clock. Now, dear, see, your person doctor never said, I dear my see you and 3 minutes now, can it say. Papa Sunday, no doctor never hospital. Or the beauty commission, ya for saying 3 minutes, you know, dear, come. Hallelujah. Hallelujah. Come, be beginning to Sunday was here, you keep the test and then had you and pursue you. Papa, what can't try me here? The day and Kumasi are not class. Papa, you the keep the test in the year. Or see, no one your master say a class floor. Give me nice, Papa. Give me nice, Papa. Give me nice. So the rather so I am mamma and to me cat a rather when your friend said beyond medicine. Intina atetieno ni timuno nyamena toa also oyeye yade safo me just dance uso wo yade nyamensa wo yade amen kidino nyankopon restore ne kidine wo yare sa yade ne bi nyamensa wo de na ma amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na de na Awurade ayama wo so ba first service Awurade ayama me say me family yare. Hallelujah. Me bom paye de wo shawra densa me san fra dance ma akoma so dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na de na Awurade ayama. It's okay, I hope so. Oh, mommy, I said, in India.
Midi, some person is no one else and you extra. Hallelujah. Awurade me soma wasem come wafa se nchen e water boom. Awurade koso ana mane nimde ani nyansa. O maame ne o papa na hwefo so hyira won. Na mo fa hwe no. Amen. Odi ni baby o kase furo na de na awurade ayama so mpa first service. Ya fra me ma ajewa me kase furo amekom. Mini sumpa first service we are sumo no. Ijumedie bia yedi bia koso kama. Awurade nkoso a emoaye. Awurade me soma wasem ko afranche koso ana mana dance na juma sem ne ma enye ye. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Odini baby o kase furo na de na awurade aye. Accra nyame. So this week we did to one to ban so people am okopre adwuma. Mo Yesu adom factory bi afano. hallelujah. Also omoye nam ehu adwuma. Hallelujah. It is a me dey see dem na me ayi a. Yesu mu ye nini ode nakọ akodu anya fi akọtinem anya people anya factory adwuma na manka interior dia na mayoti afu. Hallelujah. Amesara me koswa sre nyankopon homboa ne nyankopon wadoma one oma onyame goso a oye adwuma oma wadanse o soso a wotie nyame ma wadanse no bi. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Dini baby o kase furu na de na awurade ayama o so mpa first We hana we prepare no. And then last week and I dream of the things and me better new na boputri. Ma obi te me for attention na no why si na me friend you na me pompa ye na me se wade wa ko akase so. The man na me big sirano da within seconds to me then appears seconds na ne nyina ajaye. When you kind of say attack no and na jobombo no me bompa ye ma wo no ban wotema ho se nyame bambo enkoso anya kese ma nyame nyemu frobone for the same. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ma me udini baby o kase furu na de na awurade ayama wo so mpa first service. Free and get your full place. This is the None of them are baby. Then they're going to send you. But you make so some characters, but I don't do the damn quiet call. Very ideas, Enti sabre oba na opeye fudie na sese nyame amananyem. I can't remember them, so they said that they strong as we do. The one I said, you 7 years. Nyame kunem. Mame no pai. Awurade 7 years ane beya pay fudia ode no ho so so first awurade de nyensen adom no me bompa se awurade mo no ho ban na onhwe na sundwem wa franso se na oton ade a na yento ne ye se ojo so pa first service oton ayeto me bompa se adanse no me fra danse mamo yakopon koso an kaimo. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Hallelujah. Udini baby o kase fru na de na awurade ayama wo so mpa first service kan tika. Pa the fellow is part of the because you to Liverpool. Mo Apart from that year, I think about couple of weeks ago. About Krumaha. My year car was to about since my dad are telling me. And I could be here the year, you know, even to look through. That yes, I don't know because of the question I feel the dance here. I mean, I'm going to be to say, I receive it in the mighty name of Jesus. Jesus. You could do it, you know, I manage about how to say. You get a minute more about you, may more inside that. Maybe I've been short and do not free. It was to do. You say, we never cannot. In fact, I don't know what it is. The 2 million, we not take the book. The 2 million. Let's just be out follow some first service. Yeah, the 3 million friend. Bye. And I said, yeah, to the Bianaba.
hallelujah nipa na efre no doso enti eya okoso afra koso me no bompae awurade a wahyem numonyam na wayi wafri snow no so na ode wagura adwuma no inside yesesa nsu adwuma san kan free yetua ka na osu adwuma san nyankopon no me bompae se de aka bia wo UK abonte Jesus awurade onyama bo so me san fra dance ma wo Yesu demo amen amen Hallelujah, Papa. Odini baby a okase fro na de na Awurade ayama wo so mpa fan services so. Papa, your friend Marcos, me free F-line. S-line. F-line. I have phonitive vote. Papa, me dear dance as in a median munyam. Empire boy, Papa, be na catcher me say, or my in if you know, be so, and me dim who shame. Na na me so die, basa. Na me dim who shame no. Die boni ni na etuacha. Hallelujah. Na ensure no ne ensina we sasono. That's right. Papa me kasa nyame ni munyam say me di jare a enumra. Me se die boni ni me su biem bepim neti me Fred di dance as Nyankopon di ni munyam. Amen. Amen. Deni baby okase fre na de na Awurade ayama wo so mpa fan service. But from Monica, the traffic was the food. Mo That last week we had the beer mommy. Mo About India. About the masters, we didn't queen. amen. So I did. I'm going to hold time on from the gas. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fre na de na Awurade ayama wo so mpa fan service. Nyame beer mommy pa. Brahman no bomb pie and me yem. When you think I mean, Pabonum, I can't consider Yaris. Hallelujah. Yefuya de na etun twa so mepium. Amen. Kentika udini baby okase fro na de na Awurade ayama wo so pa fese. Nyankopon ayama de Nyankopon ayama me ados bebre nim kafese na mo se mo nam nyina twetwem that me started from professor services in na triako. Hallelujah. Hallelujah. Or say no first time hunam nyina hyehyɛ no. And so follow some perfect service. Say say ahon hyehyɛ ni nyina akɔ. Me bom paye de wo hyɛ Awurade nsa. Nyame nkɔ so ama ho ban na o ma wa dance here. Amen. Amen. Hallelujah. Odini baby bi okase free na de na Awurade ayama some perfect service. I'm impressed. We should be honest. Hallelujah. Or send na kuma yani heart and so ye ne bomb pie no say dia kuma no eye. Amena me de wo hye Yesu moja nyame koso amawa pomoden. Amen. Amen. Praise God. Odini baby okase fro na de na Awurade ayama wo so perfect service. Hallelujah. Hallelujah. Ma me do say shara densa nyame wa ma osa ya de ne tu ayira no ade bia da wa koma so bia me bomba say rade ntwema obium rade ma wa dance here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh papa odini baby okase free na die na rade ayama wo so mpa first service. Mama efe kase free here. Mama efe. Hallelujah. Yetio. Kabako pe. Die ne Awurade ayi wo hye ne munyam. Yes, I said, the roof, and so it to Arabian. I can't actually remember you, and they try to bomb pie man, and I didn't mean that. Hallelujah. Awurade me bomb pie de wa fra na shewra densa. Onne wa busu mama efi nyame mama ho ma asem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase from mami na de na Awurade ayama wo so perfect service.
Mpacho for Mammy Duki will throw Cape Coast. Cape Coast. Dada, they in your new as you can see, I'm for your time until the Mutu, than your mercy. Dada, I mean, I'm afraid there, much so ill all day. Yamina don't. Yama at the Suwicha, and a penny because in Yaman Kanyame. Amen. Don't to me Kanyame, come from Kanyame with the right year. Amen. Hallelujah. Amen. Kapuswa mede wonu wa busua o ma shawra tensa da ye boni woda ni to atwa no Awurade bia adom proninshira proma. Amen. Praise God. Hallelujah. Obapa udini baby okasefri na dia na Awurade ayama wo so mpa first service. Pacho me ka tuta da robe, o idia da robe ni Kristi. Ida da mi pese le manye ya le omo bo anya kuwato. Hallelujah. Amen. Suma Awurade asem se nyame nkoso amo mbofra no ho pan mo ma pomoden wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Amen. Obapa ifa no kasefre na dia na Awurade ayama wo so mpa first service. Papa me kasefre asante chingwa so. Ye fe me se wa. Papa fi so me no mo bon paye. Me tonwa ye hallelujah. Me benyamia se amen. Se mi sister yale. Ntino na makaye mpaibu. Mate. Me bom pa se nyamia oton aye tono. Onko so ama unsa na dwuma ne ye. O sister so yare no Awurade nsa ne yade. Amen. Amen. Praise God. Udini baby okasa free na dia na Awurade ayama wo so mpa first services. Na to me ka ntanta. Mo Yes, na ye bomb para the dia no. Na no chinan e man. Mo ye na je so na tin to akra. Na me fa wa yi. No shiri bi ye fa ya le ko. Ya pa na mi wo. Eno mpa ibo a o ba mai se ni se ba. Ni ya le. Na me afa so ni. Ya re tuko. Hallelujah. Amen. So that first service nyame ye chuma. Amen. Matepa. Praise God. Hello. Hallelujah. Udini baby okasa fro. Basho mukasa fro teku. Dia na Awurade mi follow mu no. Nyame ayi bebre amame. Ni magusia. Mo. Dia na Awurade aye pa o follow super first service o ka ade ba ko pe de na Awurade na me yare sugar me kwaye so ati aba 13 na 18 ba me kwaye aba 13 me bom pa ye man se entimra from amen entimra number wo Yesu demo amen amen o besa afra biom na basege na ma odin baby o kasa free ye fere na me boat na me season treso so treso the Awurade mama me say last week we shira oil ne enchine so that's right the oil no enchine no me ko adwuma mu a na yim ye no me ensa na ma totka good side and side but then am so last week be do if me akwa me ka me sika na ye me nwanwa hallelujah hallelujah praise God. Odini baby okasa fru na dia na Awurade aye. Ndi nyanya mama baby nyanya ayama. Tachima. Eya bobi so. Meti. Nyanya waye bidra mama ne ba ne nana. Me ban na ko tura exam to nyanya da wo go fi. Pacho ya be ku. Afenso me ya nyanya do me ho otom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Awurade na oma oba na wie exams no wontwa. Nyame na wasan ya de aka bia wakoma so ade bia metwema wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa frɛ na de na Awurade aye no so mpa first services wa no. Me ka cho me ka se free bonwire. The Awurade if you tell me what me and I tell you I am problem. Awurade you mo ti ya wo bi. Unti ya. Those who call Yesu mojem ya no mabiom wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God.
Hallelujah, Papa. Udini baby okase frɛ na dia na awurade ayama won so mpa first services so. Papa me dey fear Jakuma, me fra bonso. Papa me yale pa se. Nancy, I'm a dream what you minimum bumpire, and me adorama. Me who ye papa, Pantimi Danyamia Sapa. Hallelujah. Me sa bumpire man. Say ya biena and Asian Tukura. Nyawa power dena fa kwa wajuma so. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bawon sem wo fie ho bawon sem awrade nyankopon. On sa sumpa first service. On say nyame ye adwuma. Say me ka kire wo. John sumpa first service. Na also be dia dance. Amen. Mo ena homache mo pese na dwa dai. Yes, we were sorry and the man de mo pese ye ne mo bompa no. Mo mo hwe TV no mo hwe TV ne ma ye na mese na gu ho. Na mo tie radio no aye 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 967 and 0557 0557 30 90 90 90 80 80 0557 0557 30 90 90 80 and the last number 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 Nyame shira ubi. Amen. Say o join sumpa first service. You made ye eye juada ekosi ne fiada same time 5 a.m. to 6 p.m. Sabre de ye be ko enkran na yakofa no nsia kasi bono e de abro na sabro pese me no bompa egu bibi so a eya me bo phone so mpa cell phone ene obibi o pese me bo so mpa e ma me no bompa Awurade obibi a wapeja ne phone Jesus o twen say ye test no yes Lord ye email no yes Lord bibi o twen enya maaye yes Lord obibi o twen call bi o twen sika bi say ye mfre no enya maaye me bompa say nyame tumi ne nyame ahoden eni muaw na de ohwehwe na onsanka ye wapeja nsio ye wapeja ni CV the documents the all appointment bi e bi kwa koye screening the bompa say nyame ahoden nyame tumi e mamuni nkonimdie onyame ka ho ena ba bibia okobia ensi weye nyame ka ho amen ena dai me ma odin shira se fako unyuma so ba bibia opie bia fako. Have a good day. Bye-bye. Bye. Wante unipeduase a ote ayaresase asono se wa pomodin ana sono se wa hodin yare bia woni efri timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo titu ni abrochirefo enim se yesapa no ene yare e friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so fa wo to ase fa wo nan to besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu titu ni anajo etimi ka ona ba kopɛ se de ohu na ewase fa wo nan to besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu titu ni anajo etimi ka ona ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpabo akrampo wura uhu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no
twa ho mfonyi ne yehu ade property a ɛhaw na yewia yɛde abibiduru a ɛkɔ anim yie yɛhwehwɛ mu customizing highly efficacious medications and yɛde ɛma wɔ fi sɛ wɔ 21st clinic no yɛgye di sɛ enyoma ɛma yɛyare wɔ asase so nyinaa enemre yi mu no dodoɔ na no efiri yenuane die mu enti sɛ aduro foforɔ ɛkɔfa yenum akɔ a ɛwɔ sɛ nduro no ɛho tie ɛsono mfidie a yɛde yɛhwehwɛ mu ɛna sono mfidie a yɛde sayare ɛwɔ 21st clinic Sumpa FM na yɛ branches no ahodo na ɛdɔɔso to befa number yɛ da screen so na wafrɛ esan sɛ yɛwɔ Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyinaa no every 21st clinic frɛ yɛ number mienu egu screen so na yɛnkyerɛw yasoɛ yɛ a ɛbɛn wo sɛ ɛyɛ akomayareɛ ɛsikyire yareɛ otu asintini atwitwew wayase etutu typhoid ulcer ayamkuro oboa no ɛhyehyew wachikasɛ no ɛyɛ wo ya etutu wodwonso ntentem wohonam nyinaa adwa wo sɛ de ade mokwa yɛ ho no ka wakoma to yam frɛ yɛ call center for no sisi a ɛwɔ 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yɛbɛgye so nkyerɛkyerɛmu ne branch na ahodoɔ deɛ bɛn wo nyinaa no yɛbɛnya abotrɛ na yɛne wadi nkɔmmɔ sɛ ɛyɛ yareɛ nkoa na ɛtetewa mu wɔ ne ngye a mesrɛ wo ka wakoma to yam ɛsiane sɛ Nyankopɔn edi 21st clinic abrɛw sɛ beyi wafiri amanneɛ ne atete ɔyɛwa a wofam ɛfa yareɛ hyɛ no so sɛ yɛwɔ Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso